Prema Bibliji za ovaj greh sledi najteža kazna. Nikad ne biste pomislili o čemu se radi. Deca ubice su proklata do 4. kolena, a deca bludnice do 10. Božanska logika je izgleda drugačija. O tome govori priča o ženi cara Davida. Stari zavet kaže da Bog kažnjava ubicu i lopova za grehe do 4. kolena. Sa ljudske tačke gledišta, ubistvo je najveći greh. O tome govore religije, krivični zakon i zdrav razum. Ali božanska logika izgleda drugačije. Deca ubice su proklete do 4. kolena, a deca bludnice do 10. Žena koja vara muža slediti požudu, jer joj je požuda važnija od ljubavi. Stari zavet kaže da je požuda i neumerenost žene opasnija od ubistva. Međutim, postoji i teži greh. O tome govori priča o ženi kralja Davida. Žena kralja Davida, Mihala, prebacila je svom mužu kada je igrao od radosti pred Gospodom i ponašao se kako joj se činilo neprilično za kralja. Doživjela je osjećaj superiornosti i prezira prema svom mužu i kažnjena je tako što je postala jalova. Ispostavlja se da se za ubistvo potomci kažnjavaju do 4. kolena, za preljubu do 10. za prezir i osjećaj superiornosti dovode do toga da deca jednostavno prestaju da se rađaju. To jest, čovek dobije najtežu kaznu za najneupadljiviji greh.